Maya pa abak po kaya katamungan, at syuta na po king katlo ng Domingo ning karaniwan na panahon. Pagkiabet ala po king kaya katang kapag masusyan king Santa Misa ring makatuking intensyones, para king kapasalamatan da ring makatuki Couples for Christ and Choir, Richard and Chona Yumul, Nympha Agapitoong, para king kapasalamatan king Aldoning Kebaita ng Juana Gonzales, 85th birthday, Casey Gonzales, para king malagwang kapaldanan dari Edgardo Gang Lansangan, Chopilo Ferrer, para king ligtas sa pamaglakbe ng Dayan Gonzales, para king special intention ng Carlo and Christine Ariem, para king kaladwa daring makatuki Ernesto Giao, Jose Roman Sr. and Jr., Antonio Iluminada, Juanita and Alejandra, Lambert Clarkson Clarence Ariem, Felicidad Velasco 40 days, Pepito Lorna Lerma Velasco, Chobaldo and Vicenta Udilla, Felix and Lucrecia Laganson, Gloria Romero, Ricardo Ferrer Jr., Nenita Ferrer, Pio Dani Elma Rodolfo, J. Rodolfo, Pablo Mercado Sr. and Jr., Emerciana Mercado, Juanito Ferrer, Antonio and Elisa Ponce, Juancho Baluyot, ading sablang kaladwa king purgatorio. Talakad tamo po at ikanta tayo indalit na pamuklat.
Kilagining igpampoy nga na, kampoy banal Espiritu, Amen. king grasya ng ginutang Yeso Kristo, ating lugod na ng Diyos, ating pamikagom king banal Espiritu, parati ang manatili, kaya kayungan. At kaya ka antimurin. Ito po yung 3 Domingo, at iti, dandamantaking katang Ebanghelyo, naya, linwal ni karingking Capernaum, king lugar na ning Sebulun, ampong Naptali. Bang ipamalita ni, ing maya pabalita ning kaligtasan. Kaya yung sabihan na kay katamo, sumisi kayo at painggulot ka rin kay kayong kasalanan. Gining Domingo nga iti, pagselebran tayo naman, ing Sunday of the Word of God. Ing Domingo na ning amano na ning Diyos, na itamo, parating kayabe tamo, kingaldo tamong pamibiyebye bilang metong Kristyano. Si siyang talang ang kasalanan, manyatang kapatawaran king Ginu, batang maging karapat dapat magmasusi kaniting banal ay Eucharistia. Ginong Jesus, agkatan mo keng magbayulog keka, ating kekang balita, dapat manatili kami karing sarili ming matuwang dalan, Gino, pakalulo. Gino, pakalulo. Yeso Kristo, agkatan mo kaming tuki keka, king kekang dalan, king bie, dapat pipilinan mo lang, tukyan ding sarili ming bukot adalan, Gino, pakalulo. Gino, pakalulo. Ginong Jesus, utuburan mo king lumual, bang ayagyag mila, ring tao keka, king kayarian, dapat papanatilyan mo yang makapampan, king kekang sulu, Gino, pakalulo. Gino, pakalulo. Diyos, sa mayapayang tuto, pakaluluwa na katamo, king pangapatawad na rin kasalanan tamo, kidala na katangan sana, king bie alanganga. Amen. Higaya king Diyos, higaya king Diyos, higaya king Diyos, king mata sa banwa. Ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, king mata sa banwa. Kapayapan, karing taong kayang kaluguran, pupuryan, da kaparangalan, da kapaligayan, da kasasamban, da ka pupuryan, da kaparangalan, da kapaligayan, da kasasamban, da ka karing taong kayang kaluguran, pupuryan, da kaparangalan, da kapaligayan, da kasasamban, da ka pupuryan, da kaparangalan, da kapaligayan, da kasasamban, da ka. Ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, king mata sa banwa. Ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, king mata sa manalangin tamo. O Diyos, sa ikpami, mamo dapot mapilit na king agkatan, ning anak mong tuki kaya, anting tapat ng alagad. Ibuklat mo rin kaisipan mi king kayang sala,
ipayabot mong pakibatan mi ing kayang lugod, at ipagkatiwala ing sarili mi kaya. Sumulong iya sana king kayariana, king balang metong kay kami at king mabilog ayato, bangking mitmong kapanayan, panimuna na kami papunta king tulang si Jamo, para kay kami itiadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Amen. Pamamasang iba't king libro ng Isayas. Kanitang misa na panahon, may nga pakarinela ring tribo ng Zebulon at Neftali, dapot megdalayang dangalan ing daratang a panahon, para karela manibat king Mediteraneo, papunta king Dani Aslagan, karing lugal at sulipat na ning Hordan, at pati na king Galilea mismo, apanok nangan daring dayuan. May nakit lang sulong maragol, ding taong linakad king dalumdum. Menok nangan laking kekarinan a madalumdum. Dapot, ngeni ing sala, saslagya karelangan. Maragol atula, ing pigkalub mo karela, o Gino. Meging maligaya ing biyera king uli mo. Matula laking mayap adep at mukarela, anti mo ing tula rading tao, neng titipunan da ing tibandyan aasam-sam da. Uling ing paud king batal da, kaya kayang leko, at pati na ing tambayok king karelang pago. Ika o Gino, ing sinambot king bansa, amen nalipusta at migsamantala karingkekang memalen. Simbut mula anti mo ing pamanyambut mo, karing sundalos ning Midian, kanitang milabas a panahon. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing Ginoo, yang kakong sulu at kaligtasan. Ing ginuyang kakong sulu at kaligtasan. Ing Ginoo, yang kakong sulu at kaligtasan. Nino mo, ing kakong pitakutan, king panganib, ing Ginoo, ingatan ako, nino mo, ing pitakutan ko. Ing ginuyang kakong sulu at kaligtasan. Metong mong bage, ing adwan ko, king Ginoo, at metong mo, ing kanakong kapagnasan, king templo na sakarin ko maluknangan, king kapilan paman ban kakong tangalan, ing kayang kayapan at kamtan kayang kausukan. Ing ginuyang kakong sulu at kaligtasan. Itiya ing paniwala ko, takman ko ing kayapan ng Ginoo. Keting labwat taring tao, manalig ka king Ginoo, emo painan ing lubmo at eka tatakot. Wa, manalig ka king Ginoo. Ing ginuyang kakong sulu at kaligtasan. Pamasang iba't kimumuna ng sulat ng Apostol San Pablo, Carintao, Corinto. Kapatid, asan ko kapanandaman, king lagyo ng ginutang Heso Kristo. Mikakasundo kayo, ikayong sabla. King kaya kayong pisasabyan, ban emika ating pamisagsagan kaya kayo. Misasan metong kayo, king pamisip at parasan. Kapatid, abalitan ko king kapamilatan daring mapila ng tauan ng Chloe, king mipapate kayo kano. Imburi kong sabyan iti. Ing metong kaya kayo, sasabyan na,
Ako, kang Pablo ko. Nga na naman ning metong, ako, kang Apolos ko. Nga na ning aliwa, ako, kang Pedro ko. Nga na pa ning metong, ako, kang Kristo ko. Mga pirake ni wari Kristo, Pablo, waring mi pako king krus, king uli yu. May binyag kayo wari, king lagyo ng Pablo. Enako tibod Cristobal maminyag, nune ipanaral ke, ing mayap abalita. At ipanaral ke, king pamagsalitang manalumpakan, king kabyas ng tao. Baning kamatayan ng Kristo, king krus. Emi payalyan, kabaldugan. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Talakad tamo puban parangalan ing mayap abalita. Ik Jesus, penaral ni ing maya pabalita, tungkol king pamagari ning Diyos, pepayakayapan nala naman, din tao king miyaya lawarang sakit at kapanandaman. Hinggino manatiliya ke kayo. At kaya ka antimurin. Pamasa king maya pabalita, agpong kang San Mateo. Ligaya kaya ka, O Ginoo. Kabod a balita ng Yesus, king Iwan, sinukulde, me koya at mi balikiha Galilea. Iya miglambat Nazaret, nunemintaya, at menuknangan king Capernaum. Metong abalen king bebe ning lele ning dagat ning Hinasaret. King anggana ning Sebulon at ning Naphtali. Bang matupad itang profesiya ning propeta Isayas. Labuad ng Sebulun, labuad ng Naphtali, daralanan, banda, king dayat malat, kangat baning Hordan, Galilea daring hentil. Ing balen, amaka, saot king karlumduman, may kakit siyang maragula sulu, karetang mabibye, king karlumduman, ng labuad at lilong ning kamatayan. Ing meto nga sulu, sinlagya. Manibat na kanita, Jesus, pigmula na ing kayang pamanaral, kambi ning antikaniting mensay. Painggulot kayo, karingke kayong kasalanan, ing pamagari ng Diyos, malapit na. King pamaglakad ng Jesus, king bebe ning dayat malat ning Galilea, ikitnoring aduwang mikapatad ang magliligo. Si Simon, amayawos Pedro, at i Andres sa wali na. Bibabaldog lang lambat king dayat malat at nga nakarela. Tara, tuki ko kanako at gawan na kayong magliligo karing tao. Kanitimurin likuan dala ring karelang amban lambat at tinukila keya. Ibat ka rin, sinulong na pa ing kayang pamaglakad. At ikit no ring adwapang mikapatad. I Santiago, anak ng Zebedeo, ang poywan na wali na. At iluking karelang bangka. Kaya bere i Zebedeong tatara. Lalarinan do ring karelang lambat.
Inaos nila deti kanita mo rin, likwanda, ring bangka at itatara, at tinukila kang Yesus. Linibot siya Yesus, king kabilugan na Galilea. Tuturuya ka rin karelang sinagoga, panaral ning may pabalita ning kayarian ng Diyos, at pakayapa no ring tao ka rin karelang may iluwang sakit at kapanandaman. Ing maya pabalita ning kaya katamong kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Maya payabak po kaya kayungan, Maya paabak po at amo. iti po yung 3 Domingo ning karaniwan na panahon. Bibalik ta na king karaniwan na panahon, nung kapapansinan tamo, kulig rin naman yung kikatang loterhiya. Kulig rin niya po yung kasulyako, kulig rin naman yung kikatamong altar. At iti, kisimbolo na agyang king ordinaryong panahon, kaya betaya ingino. Networking nga tamo pin kaniti. At nanya po ing networking, ing salitang networking, iti po pamilyar ni kay katamo. Uling bisata ang pongali, iti po partine niyaning beta mo aldoldo. Itangan po at intangang social media, nalaring social media yo. O ating kayo pong Facebook, ating kayo pong Messenger, ating kayong TikTok, o na ano pa mong form na ning networking. Kaya eta naala ko yung networking, kingadoldo tang pamibiyebye. Agyang pong karing kaya katamo pong obra. O, kailangan tayong internet. Karing kaya katamong entertainment. Potang manalbe kayong telenovela. Kailangan taya ing internet. O agyang pong itamo, makisaw ta karingaliwang tao. Itamo, kailangan taya ing internet. Kaya ing networking, di etane ala ko kingaldoldo tamong pamibiyebye. Pero nung lawen tamo, ining networking ay iti pegumpisana ning ginu 2,000 years ago. Para pala kaya, ing networking IT, yamong ining panahon tamo. Nune, inumpisane, anyang iya, inumpisana na, ing kayang mission. Example, deni pong online masses tangin. Deti po, inumpisana no ning ginu 2,000 ago. Oreta pong kakatamong online Bible study. Inumpisa na noning gino 2,000 years ago. O kaya rin kakatamong online preaching. Deta pong susubaybayan tamong preachers, king pong kakatang social media, inumpisa na ning gino 2,000 years ago. Kaya po, king kakatang ebanghelyo ngeni, dimdam tamo, ing umpisa na ning public ministry na ning gino. At kasanting na nung bekerandaman niyang masalesa yung kaya katamong ebanghelyo, bang mas aintindihan tayong ebanghelyo tamo. Isan Mateo, dinina nakatamong picture o dinina nakatamong panorama na ning missionary area ning gino. King makananong paralan in terms of politics, in terms of geography, in terms of spiritual life, kanitang panahon na ita. Kaya po ikita mo, in political situation kanita. Anya nga nang iwan amaminyag sinukul dane. Bakit sinukul de? Iwan amaminyag. Uling migsalita yang tutu. At kanino yung migsalitang tutu? Kang Herodes. At sinabi ng wanamaminyag, Hoy, Herodes sa babaero, lakwan mo na yung kikang babae. Lakwan mo na Herodias, bibiyebye ka king pamikasala. Naburing darandaman Herodes ta. Kaya nanong gewa na, pakulong ne, wan amaminyag. Uling, bawal ing magsalitang tutu, ketang panahon na ita.
Aliwa mo itay pepa na kakatamong San Mateo, nung nanuya klaseng lugar ing pintalanan ng Gino. Mira siya karing king Galilea, king lugar na ning Capernaum, king riyo na ning Zebulon ampong Naptali. Nano yung lugar ay ita kanita? Iti po metong yang lugar na sinumpa. Uling iti lugar dereng pagano. Dempong temple authorities kanita, ere papuntalan ng lugar ay iti. Bakit? Kasi dempong Hudyo, ila may makyasawa na lang aliwang reliyon. Kaya nga na ning kikatang ebanghelyo, iti lugar da nereng pagano. At aliwa mo po itang geographical situation, pating spiritual situation kanita. At naning spiritual situation kanita, nga ng propeta Isayas, ing lugar a makalugmok king karalumduman, ing lugar a makalugmok king kasalanan. Kaya nung nga kakita mo, ikit tayo itang picture, ikit tayo itang panorama na ning lugar. Political, geographical, spiritual. Kaya po, anyang linuwaling ginuna nung penaral na, nga na, sumisi kayo at painggulot karengke kayong kasalanan. Pero, karakaling obrane. Karakal ing sukat ng arapan, karakal ing sukat ng gawan, at enag agawa iti magdilidili. Kaya na nung gawa na? Ginawa yung networking. At makanano yung ginawang networking, minaw siyang kayabe na at minureti, ilapin din kayang disipulo. Kaya nung nga pansinan tamo po, anyang inaos no ning Ginoo, ren kayang mumunang disipulo, ila partner la. Ne? In pairs. Ne? Imunang inaos na, ren may kapatad Simon, ampo, Nino. Y Andres. Kaybat, ikit na no naman, deng adwang may kapatad, nalalagyo kasi, Santiago, ampo Juan. Ne? Kaya nung nga papansinan tamo, bakit kaya yung Ginoo inaus tunggal-tunggal, nune inaus nilang tidwa-tidwa. Bakit? Kasi tang kayang idea of networking. Ne? Na iti, ingbiye, disipulo, dapat iti makaanib lakang Kristo. Meto nga relasyon, bang kanita, agyang ila mayaos lang talapanaral ning maya pabalita ning kaligtasan. Kaya nung lalawin tamo po, discipleship is a work of networking. At nino rin kayang inaos? Reti po ring magliligo. Reta pong sane kareng-karelang nets. Reng sane kareng-karelang lambat. Aliwa po itang sanela king karelang internet. Nune sanela karetang-karelang physical nets. Physical alambat. Bangkanita, kananing Ginoo, magumpisangini nga na kayo, magliligo dereng asan. You no longer fishermen. Nune magliligo da na kayo reng tao. You are now fishers of men. Ne? Kaya kasanting na yung gawa na ng Ginoo. Ne? Bakit manasan la? Bakit magliligo la? Reng kayang minunang inaos? Uling ing karelang nets, ilapin din karelang tools. Ing karelang nets, yapin ing karelang trade. Ing karelang nets, yapin ing karelang identity. Kaya, very effective la, king bie, pangadisipulo, uling ginamit doreng karelang lambat.
ginamit dala rin karelang nets, bangkanita, manikwalang tao. Pero ngening panahon ngeni, ala ng lambat, wari. Ala ng nets, wari. Eta naman manasan. Ne? Bilang meto nga Kristiyano. Pero atin tamong modern bangkanita, manikwata mong aliwang tao. Akwatala kaya, retang sisimba ng Domingo, nagyang misa, at ilo ka rin king palengki, akwatala kaya rin. Ne? Asilo tala kaya rin. Bangkanita, mirasing Domingo, ela mamalengki no ne simbala. King kapamilatana ning Bible. Ngayon Domingo nga iti, itamo pag-celebran taya, impong Sunday of the Word of God. Kaimportante na po ning salita ning Diyos. Para kaya kayo po, importante yung salita ning Diyos. Ne? Kaswelo tamo, balang Domingong sisimba tamo, darandaman tayo nga mano ning Diyos. Aliwa mo itang, magkano yung metong kilong babi? Magkano yung metong kilong asan? Ito na yung darandaman tamo, ne? Itang damdaman ta sana yung amano na ning Ginoo. Kaya po, Pope Francis, anyang September 30, 2019, telagane ing third Sunday of Ordinary Time, bilang Sunday of the Word of God. At itipik celebran niya anyang January 26, 2020. Bakit? Bangkanita, itamo, mipalapit taking salita ng Diyos. At itamo mo mipalapit king salita ng Diyos. Luneng salita ng Diyos, partinin ng kaya katangbiye. Nanda kayo po. Ninong ating Bible kaya kayong yan. Tasyonoreng gamat siya, ko marine. Pakatasyo pilan lamo. Pero ninong ating cellphone kaya kayong ini. Halos sita matintang cellphone, Ngayon, kung nanda kayo, ating copying Bible, babasa nyo naman din, Diyos ko. Dapat talang basan. Bakit? Kasi, aliwa mo itang maging familiar tamo king amano ng Ginoo. No nerete rin kay katanggiya bilang meto nga Kristiyano. Ngayon tamo sabihan, ay rin born again mo rin mag-Bible. Ali, itamong Katoliko, metong tamong Bible religion. Uling itamo, importante yung amano na ning Ginoo at siya piniting modern nets tamo ngeni. At naning modern nets IT, kining kikatang acronym nets. Naning nets, near, experience, transform, service. At makanalo talang akit deti king kikatamang biya Kristiyano. Mumuna king Bible, maging malapit tamo king Diyos. Pota nga babalo taya, ing amano ning Ginoo, mas may papalapit tamo king hapong Ginoo. Hanapin pong Saint Jerome the Great, the ignorance of the Scripture is the ignorance of Christ. Deng mulala king amano ning Ginoo, mulalala king Diyos. Kaya po, ing invitation na ning Ginoo ka rin kayang mumunang disipulo, come follow me. Kini lumapit ko kanako. Impa maglapit ay tibang kanita mas mipalapit tapa king Diyos. Makanalo tayong kakilala yung Diyos bilang Diyos tamo nung etaya baloy kayang amano. At nung etaya baloy kayang amano, makanalo tayong kakilala. Networking. By being near to Christ. Kadwa, experience. King katamong amano ning Ginoo, experience tayo kaya ing Diyos. Kasanting po, tangita mo po, ing amano ning Ginoo,
Ela mo po empty words din. Nuneba lang itahamo darandaman tayong ing amano ning Ginoo. Ay experience tayong Ginoo. Makanano tayo nga experience? O, ako po experience kay nga pong Ginoo. Potang mag-reflect ko. Ne? Potang basang king ebanghelyo at sabihan ko kay nga pong Ginoo, sabihan ko padalamin kay ang Espiritu o Ginoo, bang kanita explain kay iti kareng tao. Experience of God. Kaya po, potangita mo po, babasan tayo nga ba ng Ginoo. Sana experience tayong Ginoo, king bieta mo. Nang sisimba mo, experience tayong Ginoo. Nang kai, wasin ng bata mo, lungubing nga mano keta, lumwalya ka rin. Kaya tayo experience king puso tamo. Kaya po tangko nanda koreng tao, kay ba't yung sinimba? Naning umilya na nga mong, ay, tabalo ta. Karakal na sinabi lang kung atandahanan. Kasi, tayo po rin, experience in Diyos, king bieta mo. Kaya makapag-networking tamo, king amano ning Ginoo. Nung ita mo mismo, karnasan tayo, king amano ning Ginoo, king bieta mo. Katlo, transform. Ding amano ning Ginoo, atin lang transforming power. Kaya po reta pong mamasa king amano ning Ginoo, experiencing amano ning Ginoo, may babayo lang. Agyang ita mo naman, potang sisimbata mo. Pekera naman yung amano ning Ginoo, ingkotang bigbayo kayo. Nung pungita mo yata bigbayo, kung tayo sarili tamo, nanong epekto ning amano ning Ginoo kaya katamo? Nyausan tayo po ing amano ning Ginoo, the good news of salvation. Bakit good news of salvation? Uling itang goodness, itang kaya pa ning Ginoo yang dimdam tamo, batang maging mayap. Kaya kay batang sinimba, balang metong kaya katamo, good news tamo nasinimba ka, at pakit mo yung kaya paning Ginoo. Alaw itang kaiba mong sinimba, minuli ka na king kabuysitan. Bagino ko'y mako sinimbaya, kabuysitan na. O kaya, kay batang sinimba. Nang kayi, aliway maya pingikit tamo na itang marok. Ginoo ko sinimba tamo, ikit tamo yung marok, aliway mayap. Kaya po, atin yung transforming power ing amano ning Ginoo. At katlo, ing amano ning Ginoo, iti metong yung form of service. Bakit? King pamisan metong, kate pamisagsagan. Kaya po, ing amano ning Ginoo, sana gagawa na katamong metong. Baliw po, ren kanong Christian denominations ngayon iking mabilo gayato, pilanla. More than 700,000 Christian denominations. Ken mo pong sapang bato, pilalareng Christian denominations keti, ating INC, ating saksi, nanula pa rin keti, ating born again, Pentecostal, ecumenical, kinuko karakalda. Balayo, nang pigmulan darete, king amano ning Ginoo, king wrong interpretation of the Bible. Pero yung Katoliko, liya, parati yung metong, Kaya po nga nitang professor ko dati, king theology, nung kanong ing metong nga manaral, gagamitan ing Biblia para manyirang aliwang reliyon. Ita ito tong reliyon. Tandahanan nyo ita. Nung tinglalapit kayo, managkatsang king karelang reliyon, gagamitan ng Bible para manyira ang aliwang reliyon, ito tong reliyon ita. Eko tutuki karela. Bakit? Kasi pamisan metong mo naman, sasabihan ng Ginoo kaya katamo. Ing Biblia, metong yang paralan para maging metong tamo. Kaya nung lalawin tamo po, yapin iting pamanaos na ning Ginoo kaya katamo. The call to discipleship is a call to networking. Kaya po,
bilang metong Kristiyano, maging collaborator na kataning Ginoo. Kaniting kayang message of networking in proclaiming the good news of salvation. King kakatang pamilya, king kakatang obra, king kakatang eskwela, king kakatang komunidad. Tandaan tamo po, number ng sabihan ng networking, creating connections that help people grow together in faith. Remember the acronym NETS. Near, experience, transform, service. Nga naning Ginoo, bagumpisang ngeni, nako magliligo daring tao. O nako magliligo daring asan. Doon magliligo dako ring tao. For today, you no longer fishermen, but fishers of men. The call to networking. Pasyag tayo po yung kikatang kasalpantayanan. Itangan po. Sasalpantaya ko king Josik pang mayupayang tutu, lina lang king banwat yatu, at kang Yesu Kristong anak ng bugtong nga ginutamo, pengagli king upaya ni Banala Espiritu, mi bayit kan Santa Maria Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus mete at mi kutkut, tinipaya ka ring mete, king katlong aldo sinubliyang mebye, pepay ta siya banwa makalukluk wananing Diyos ikpang mayupayang tutu. Iba't ka rin magbalik yan na magketi, bamukum ka rin mabiye ang pongmeng mate. Sasalpantaya ko king Banala Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pangapatawa da rin kasalanan, king pangasubrirang me ding mete at king bie alang angga. Amen. Manalangin ta king Diyos sa magnasa nga kilala ning balang metong at ngatang manalangin, Ginoo at Keni, tuburan mo kami, itangan po. Ginoo at Keni, tuburan mo kami. Banding sablang tao, maging alagad ng Jesus sa ginuta mo. Ban mi kakamalayan lang ing Diyos, kaya bere ang gaking kapupusan ng panahon, manalangin taking Ginoo. Ginoo at Keni, tuburan mo kami. Ban maging sapat kaya katamo ing tunggenda kaya katamo ang tining Ginoo. Mi biyebye at mate kalupa na, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo at Keni, tuburan mo kami. Ban tanggapan tamong iba't king Ginoo ing tetagan misakwil king sabla, nung kailangan, ban ato kentaya king dalan ning ganap abye, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo at Keni, tuburan mo kami. Ban ding alagad ng Jesus magtamasa laking sawop at inspirasyon ning metong at akilala ing ela magdilidili potang magobrala para king panyulong ning kayaryan ipanalangin taking Ginoo. Ginoo at Keni, tuburan mo kami. Ban ayatad tamo ing kapayapan king balang metong at ban akilala ring tawo king ing Diyos lugudya ipanalangin taking Ginoo. Ginoo at Keni, tuburan mo kami. Richard Chon na yumol ning pagapitoong. Para king Kibaytan ng Juana Gonzales, Casey Gonzales. Para king Malagwang Kapaldanan di Edgardo Lansangan, Teofilo Ferrer Sr. Para king Pamaglakbe ng Dayan Gonzales, king makapasabaling kayadwana ng Carlo Christine Ariem, kaladwa ng Jose Roman Sr. Jr. Antonio Laminada, Juanita Leandra, Ernesto, Lambert, Felicidad, Pepito, Lorna, Lerma, Teobaldo, Vicenta, Felix, Lucrecia, Gloria, Ricardo, Nenita,
Pew, Danny, Elma, Jay, Pablo, Emerenciana, Juanito, Antonio, Elisa, Juancho. Panalangin tala king Ginoo. Aduan tayong yan kakatamong sariling kapagnasan. O Ginong Diyos, pagkapilitan ming parating masigasig manalangin para kareng kasalangmit kakaluguran, pananasanang ikami ating kabilugan ng Santa Iglesia, maging ing sabla-sabla, karinge gana-gana, bang ikilalara kang Yeso Kristong Ginumi. Amen. Amen. Corinthians metos sekloban, kaya kang kaya pantinggap miting tinape, para kaya kami maginyang tinape ning biye. Ipuring Diyos kapilan. Corinthians metos sekloban, kaya kang kaya pantinggap miting alak para kaya kami maginyang inumaning kaladwa. Corinthians kapilan. Manalangin kayo kapatid, ikakatamong daon matanggapya, para paning Diyos, sigpang lubos mayupaya. Tanggapan niya sana ng Ginoo ipindaon, karinggamat mo, king ikapulit, kaligayan, ng kayang lagyu, king kiyakatamang kasaklalat ng mabilog ng Santa Iglesia.
O ikpaming miglalang tanggapan mo reting kikingain, ipaintulot mong papagbanalan da kami at pagdalang kaligtasan, itiyaduan mi kapamilata ng Kristong ginumi. Amen. Ang ginuman tabeya ke kayo. At kaya ka, ang Itasyulareng pusuyo, makatas na lang. pasalamatan tayong Diyos sa ginuta mo. Iting karapat dapat at Kuneping matulid. dapat at matulid ding pasalamatan na kang paratit numan karino ikpa, Diyos sa langang at lubos mayupaya. Kingke kang lugod, binukod mo kami, banga kilala mo ingke kang karangalan. Pagyang gilutan da ka, paulinin kasalanan mi, ginawa ka pa mo ring paralan, bang makapagbalik kay lupke ka. Ulinitin kaluguran mong anak, meging tao yang kalupami, bangating kalupaming taong makapagligtas kay kami, king kapahamakan at pangaliliking dalan. Ulinita, kambering sablang koro ring angiles ka ring king banwa, alang tuknang at ngaming pupuri. Hosana, king kakatas-katasan. Hosana, Hosana, king kakatas-katasan. Wanya'y daratang, king lagyuning Ginoon, wanya. Wanya'y daratang, king lagyuning Ginoon, wanya. Hosana, Hosana, king kakatas-katasan. Hosana, Hosana, king kakatas-katasan. Tunay kaping banalo ikpa, ikaing panibataning sablang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, papagbanalan mo laretingain tingambuning espiritu mo, bang para kay kami magawalang katawan at daya ning ginuming Jesucristo. Bayami daon kusang loob king pamaylas at kamatayan king waning tinape. Pe pasalamat siya keka, piraso ne, binyene ka rin kayang disipulos at ngana, punay iti kayong anat ka na nye, iting ka na akong katawan, pamidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay bating apunan, kingwaning kalis at pasibaya pe pasalamat keka, binyening kalis karing kayang disipulos at ngana, punay niya iti ikayungan at minumko kaniti, iting kalis sing kanakundaya, hindaya ning bayi talanganggang tipan, amibubu para ke kayo at para karing sablang tao, bangket ami patawaran na rin kasalanan, daptan niyo iti bilang kapigaga nakakanako. Misteryo ning kasalpantayanan. Sa pamanyubling niye, kinabos mo kami. Ikaing talapagligtas, ikaing talapagligtas, ikaing talapagligtas, ning yato.
Yang iniganakan may ikpay kamatayan at pamanyubli ng mebi ng anak mo, darami keka. Iting tinapi nimbiyan po yung kalising kaligtasan, daming pasalamatan keka. Ipapalirian mo kaming matampang talakadarapan mo, bang sumuyo keka. Papagkumbabaming pagamuha mo, ni kaming sanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna ng kaming anting metong ning banalay Espiritu. Ganakan meway pa, isang iglesia makalaganap king meto, yato bang biganap king lugod, kambe ng Leo, na kaya kaming Papa, Florentino, yung kaya kaming Obispo, de sablang pari ang pong diakono. Kanakan mula naman din kapatid ming pepainawan at maninay, sabling miye, ang pore sablang miyangon na biye, tanggapan mo sana king maligay mong harapan, pakaluluwan mo kamingan, gawon mo kamingan karapat dapat magkamit king bilang hangga bangkayabe ng Mariang Birhening Duning Diyos, kambe ng San Jose, aking esposo, kambe ring sablang apostol, ampore sablang banal, at inupat king malmong kaburian, king kakabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamilataan ng Kristong kikanganak. King kapamilataan ng Kristo, kambe at kaya, ikpang mayupayang tutu, kagumning banal Espiritu, papurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Amen. 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 Kini po manalangin tang mitmong kapanaligan at lugod kingik pa, karenga manong tiro na kekatamo ning Ginoo. Ikpaminga chubanwa, misamba niya'y lagyo mo, datang ke kaming kayarian mo, mi pamintwa niya'y loob mo. Ketiking yato at king banwa, mi pamintwa niya'y loob mo. King kakanan mi, King Aldo Aldo, ibiemu ke kami, King Aldo ngeni, at ipatawad mo ke kami, ding salami ke ka, anting pamamatawad mi, karing mi kasala ke kami, emu ke ipay Saul king tukso, done ikabos king maro. Kabos mo kami, o Ginoo, kisablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan, king panahon mi, bangking kasaupaning kaya kang pakalulo, parati kang mi kabos yung kasalanan, at miligtas sa blang kaligaligan, kabang maninaya kami kambiyaning maligayang kapanaligan, kimpanyatang ng Yeso Kristong kaya kaming talapangapos. Kaya kaing kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman, kingalanangga. O Ginoo Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya ang apostoling kapayapan lalakwan ko kaya kayo, yung kapayapan ko babiyak kaya kayo. Mo sa balikdan din kaya kaming kasalanan, no nilawan mo yung kasalpantayan nanin kaya kang Santa Iglesia. Pamayapan mempong bilog ang nagpangking kaburian mo, ika mabibiyat magari, manggamang tingalanganga,
Amen. Payapaning Ginoo, paratiyasan ang manatili kay kayungan. At kaya ka antimurin. Pakita mo po ngining mikakami itong taking kapayapan. Kapayapan po kay kayungan, kapayapan, kordero ning Kaluluwan mo kami. Yan nila po ako. Yan po kami ako. Kordero ni Diyos aming lalako, king kasalanan ning yato. Ibiyemo ke kaming kapayapan, ibiyemo ing kapayapan. Nyoing ginutang Yesu Kristo, nyoing kordero ng Diyos, yang milalako king kasalanan ng yato, mapalat ang mayaw singapuna ng kordero. Ginoo, Inoy ang eko matampang tanggap tanggap kaya dapat ikkas niya ang amano mo, kumayap na Tawan at ako. daya ng Kristo, dala na katangan sana, king bie alanganga. Amen. Tawa ng Kristo. Tawa ng Kristo. Amen. Tawa ng Kristo.
Manalangin tamo. O Diyos, sa lubos may ipahinggig pa, mananasanang ing bayong biye, pagkalob mo kaya kami ing pasulungana, ing lugod mi, at papanatilyan na kami king tulan ing kayarian mo, itiyaduan mi kapamilatan ng Kristong ginumi, Amen. ing ginoo manatili ake kayo. At kaya ka, Bendisyona na antimuhin. kayo ng Diyos, may paing tutuing igpa, poing anak, ang poing banal na Espiritu, Amen. misa midaw ne metana king kapayapan at lugod kang Kristo. Salamat, Salamat King King Diyos. Diyos. Maya paabak po kayo.